I veliki pozdrav svima ljudi. Danas ćemo igrati Pixel Gun 3D. Da ljudi, ovo ste me čuli, igram Pixel Gun 3D. I evo ovdje je jedno jaje, pa idemo da ga otvorimo. 3, 4, sad. Ne znam. Da li je to istina? Da sam glupost dobio. Ništa ljudi. Sad imamo ovaj free lucky chest. Uvijek se sad ću dobiti. Ovo je neko glup. Šta? Nešto mogu craftat. Okej. Ajde da vidimo. Šta mogu sad? Aha, ovdje imamo noževe. I sad nešto ko mogu napraviti. Šta? I šta sad ne razumijem? 30% popusta. Koliko? Presku. Nešto ljudi izlaze. Ne ovo. Pa hajde da odaberemo neku mapu. Ne znam ljudi koju da uzmem iskreno. I hajmo ovo. Ovo je, kako da kažem, deathmatch. A ovo samo se nože koriste. Kud uze ovo? Oj, ja sam sam za puške. Znači, ni za čeg ja drugo nisam ljudi. Znači, men daj pušku ja. Ubija. 4 nas ima. No, panda, slender. I ubij me. Panda, slender. Dođi. Ne. To je mene panda ubij. Ljudi, koje su pande? I ubij me panda. Ovo je koji slender. Treba mi puška. Dođu. Bjež. Ne. Ubiše me ljudi. Šta je ono? A ništa. Učim se. Gdje si? Osatelke si. Ne. Ništa ne. Znači ljudi, ovi će me poklati. Nećemo igrati. Ova mi je glupa. Pa izlazimo ljudi. Ima neke crne. Znači idemo uzeti neke s puškama. Jer nisam ja tip za nože. Iskreno. Tako je u pravom svijetu. Da li je moguće? Sad ću zaustaviti koji dok ovo ne prođe. I evo ga ljudi, prošlo je napokon. Idemo da igramo. Šta ćemo? Ne. Čekajte, sad ću vam ljudi jednom dobru mapu pokazati. U pitanju je Portal Gun. Evo je. Evo ga, krećemo. Ja ću ovo gore staviti. Evo tako. Da mi ne smijete kada igram. Ovdje imaju puške, bri. Nemoj zezati. Prvi. Što je sad? Moram čekat. Waiting for play.
Gdje? Malo ću zostati dok se ljudi ovo isto ne očita, tako da vidimo se kad se ovo čita. I ljudi poslije nekog vremena očitao se. I šta sam dobio? O, ne ovo. Ova mapa je ovaka. Šta ovo? Ništa. Sam prolazim. Ulazi. Bježi, bježi, bježi. Ubit će me. Ubit će me. Ubit će me. Bježi tamo. Bježi tamo. Šta sam dobio? Ništa. Ajmo dalje. Šta sam dobio? Ništa. Realno, ništa. Nema vamo. Šta ovdje nema više zamki. Šta? A, meci, okej. Vamo. Bjega. Well, I didn't. Prije su bilo neki laseri. Ovo mi je trebalo. Šta je ovo? Ovo je ona dobra. Ovo su oni novi puške. A gdje ja trebam doći? Je možda ovdje? I sad se pucati. Želiš. Nisam ja bio tu. Ljudi, vi mene ne poznajete. Idem vam, ljudi. Skokić, gdje trebam? Kada se trebamo ubijati? Ostao još trojica. Gdje ćete napasti? Idem vamo. Pa va. Nervira kad ne mogu prstom pomjeriti. Tab. Koji sad sam? Ova me jest. Ne. Bam. Da sam dobio bio šta. Ne. Ubili su me ljudi. Bar sam treći. Ne, četvrti. Ne. I ljudi, ovdje ću završiti video. Tako da, ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!